balanın tarbiyasının birinci, en manülü tarbiyanın bölügü balanın azığı olur. Bırak bay boloyun dep durup kesip kılgan adam ömür ölgönce maksatına jetpeydi. Sebep rahmat, azamat degen bir alkışın berip çıgat ko, oşonu menen dükönüңүzгө береке koyun. Kayır artka kaytıp alsa, Allah bul adamdı tozokka kiret degen bolsa da oşol çeşimdi buzat. Kanday jol menen taptık? Alkış menen taptık mı, kargış menen taptık mı? Balanın tarbiyasının birinci, en manülü tarbiyanın bölügü balanın azığı olur. Adal jegen balaga az kichine kıska söz aytasız, oşonu jasap jüre berет, oңолот. Bирок aramdan beri olup turup bul jagı Kur'an jattatыңыз, bul jagı okutuңuz, çokutuңuz ne bolot? Aram da. Aramdan bütkön dene tozokko layıktуураак деген Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem. Ay peyli buzuk, ay tekebir, neden kelip çıgat uşul jaman sıfatlar? Azıktan kelip çıgattı. Oşo har birimiz kesiplerimizi karaylı tuğanlar. Üçüncü sınov uşul. Köpçülüğümüz soda kesimini jasayбыз. Sodagerçilikte sodager emneni közдөş gerek. Dıykan, sodager, kesip. Eki maksat boluş gerek. Eki maksat. Birincisi Allah bergen ırıskını adal jol menen taup alуу. Bir. Ekincisi menden elge payda jetsin. Eki. Uşul eki maksatты koyup durup kesip kılgan dıykan, kesip kılgan sodager, uşunu közün astına koyup kesip kılgan mamleket kızmatçısı birinci gün maksatка jetet. Bирок bay boloyun dep durup kesip kılgan adam ömür ölgönce maksatına jetpeydi. Sebep baylıktın çegi yok da. Şu sodagerdin niyetim ne oluş gerek? Adal rızkı, eldin kızmatı. El, şul şahardın eli, bağır mescitke kelbese kelbeydi. Bирок bazarga bağırı barattı. Sebep jeş gerek, kiyiş gerek, içiş gerek. Eldin kan tamırında sodagerler oturat. An manisi bilet, kim kanday dengelde jaşap jatkаны. Bирөө kelip turup bir nerseni sakardı 10 kilo alsa, ikincisi gelip yarım kilo alat. Bilet bul kıynalıp jattır. Elge paydası tiysin degeni kıynalıp jatkan adamga jardam berүү. Bugün biz sodagerler bирөөгө jardam berүү emes, bирөөдүн акчасын maydalap bere turgançalık dengelde elge paydabız tiybeydi. Mo 1000 so'mду maydalap beresizmi dese, jok deybiz. Maydalap bere albayım dep çындыкты aytпайбыз. Ne deybiz? Mayda jok ele deybiz. Oşonçoluk dengelde bizden payda jetpeybi elge. Siz sodagersiz go. Maydanın le bari sizde go. Maydalap berseniz ne bolot? Kim özüme de gerek bolot. Ya Allah. Maydalap koyuңuz bul жерге. Үйüp koyboysuzбу maydalap? Sizdin dükkanınızga kirgen adam maksatı işke aşıp, kajeti bütüp çıkkan bolsa, dükkanınızdan çıkıp baratıp Allah razı olsun, rahmat, azamat degen bir alkışın berip çıgat ko, oşonu menen dükkanınızga bereke konot. Oşonu menen kut konot ber dükkanınızga. Kirip çıkkan adam narazı olup, maksatı işke aşpay, kajeti bütpey çıkıp jatkan bolsa, siz oyloboңуз kassanın köp bolusu menen jırgayım dep. Jok. Bata menen el kököröt degen uşul eldin alkışı menen, razıçılığı menen sizdin kassanızga bereke kelet. Maydalap beresmi? Kantip maydalayın? 100 so'mdan bu, 50 so'mduk bu, kanday kılıp maydalayın? Jarmısın 100 so'mduk, jarmısın 200. Kanday dese oşonday maydalap beriңiz, rahmat dep çıgat. Siz eçteke bergen joksuz, janыңызdan 100 so'm bere albaysiz inşallah. Bирок жанакы kişi siz akça bergendey sүйünüp çıkıp ketetdi. 5000 so'm mayda kantip maydalap bereyim. Koyuңuz maydаны, tolturup salыңыз may. Misal aytып жатам, жөн эле bir misal. Elge paydabız tiysin bizge. Uşul buyumdu keçesizden aldım ele, kişine akşam jetpey kaldı, kaytıp alasызбы? Ben alam. Albatta alamın. Allahu akbar. Kança razı bolom men. Keçesizden aldım ele. Bugün alıp barıp bersem, siz uşunu razı olup, makul boluptur. Men go sodagermen, satam erteң bирөөгө. Boluptur, alayın, akçaڭızды kaytarıp bereyin. Allahu akbar. Allah kança razı bolot. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem aytат. Kim sodanı buzup kayırı artka kaytıp alsa, Allah bul adamdı tozokka kiret degen bolsa da oşol çeşimdi buzat deydi.
Biz kıla albayбыз da бирок. Ne deymiz? Жок, бүттү. Kassa жабылып кетти, акчаны тапшырып үйдүм. Кайтарып алынбайт бизге, жазылган товар кайтып албайбыз. Эң жакшылык кылган эмне? Коюп коюңуз, сатылса акчасын беребиз. Акчанын көп аздыгында эмес береке. Ошону кандай жол менен таптык? Алкыш менен таптыкпы, каргыш менен таптыкпы? Суноо ушул жерде. Кирешени алкыш менен алабы, каргыш менен алабы? Ушуну карайлы. Алымдарыбыздан сурайлы. Тим эле кесиптин кайсыл түрү болсун? Сурайлы биринчи, ушул кесипти кылсам болобу, болбойбу? Болот десе жасайлы, болбойт десе ошол жерде токтотолу. Өзүнүн акылыбызды иштетпели. Жо молдокесиңден карап көрсөңүз, ойлоп көрсөңүз демеңиз. Молдоке түз сүйлөйт, болбойт деди, болбойт. Жо молдоке эми, жо кандай болбойт? Мисал айтам. Молдоке биз жашаган жерде мусулман эместер да бар да эми. Мен анча-мынча пиво сатсам болбойбу? Жо, болбойт сатса. Жо молдоке мен мусулмандарга сатпайм да. Жо, болбойт десе. Жо молдоке аны сатпасаң эл кирбейт да. Мааниси мен баары бир сатам. Болгону сиз да күнөөгө шерик болуп коюңузчу, макул деп. Дегендей маани болуп атпайбы? Мисал катары айтып жатам да. Ошондуктан молдокеден маселени сураганда барып айталы. Молдоке, ушул маселени мага айтып бериңиз. Кандай болсо ошондой кылам. Болду. Үчүнчү сыноо ушул. Бул өтө оор бул. Намаз окуш оңой экенби буга караганда? Машина сатып атасыз, келип сурады. Машиненин кемчилиги барбы? Я Алла, эми айтып көрүңүзчү кемчилиги. Бизге мындай койсо, же машиненин кемчилигин айтыңыз, же 20 рекет намаз окуңуз десе, биз 40 рекет окуп беребиз. Намаз жеңил. Бирок соода сатыкта чынды айтыш ушул оор да. Чын айтыңызчы, сиз машинени канчага алдыңыз? Арзан алгансыз. Мисал, мал саткандар, Аллаху акбар. Бул жерден алып эле алып келип сатат. Жакшы, өзүм бакканмын. Калп айтыштын кереги жок. Чын айталы. Алып туруп сатсаңыз боло берет. Болгону калп айтпаңыз да. Алганына 1 ай болгон, өзүм айдадым. Ушунча жылдан бери айдап, мисал, сизге ишенет да адамдар.